Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi July ni som ni panga ani a Manipur zong na thlak te thlawang hau na kongzo ni ani ve boka Mizoram NGO Coordination Committee bultumin voin chundar som pakat khan aizol khopuya kongzo na nei ani aizol rual hian Mizoram district sang te Manipur Pherzol district mun sang te Assam North Kachar Hills Haflong lama te zong na thlak thlawang hau na kongzo hi anlo nei ve boka hetiang ma zofa te in lungrual hun hi alom ngai meu lo aizol kongzo hi NGO te chau ni lovin political party MNF Congress ZPM le BJP te point an thlop thu an puanga party office te kharin an thlop na an lantirani chief minister purama hovin minister le MLA te po antel thale vanrama po hetiang bak chuan kanin lungrual done monile leiwan ramani ringot mai engkim hi pathian ruat ti kan chianga aro rel na hnuaya ringlo mi ten min baya mihring angamo phurna kan hlen phot chuan kan pathian hi ngoi renga om turan loti fia aloni photo a pathian tran puitla ka zofa te zinga felna dikna in unaw na aom phot chuan ramchukan ta ani pathiana rinna kan ngat rualin ral do tura siam kan ni a kan mo phurna hlem turin kanin ti chak apoimo a voina kongzo na te hi hunle ni aliam ruala liam mailovin zofa te thisena huaisen na chi tu ngei ro se ti chu kan du thu samani BJP in unity siam adu leti alanga ma se mihring te kara ni lovin a building ang zongin unity siam an tumtlat maya avan duai thak takzet Prime Minister Narendra Modi thui huai NDA sarkar hian India ram mi puite in pum khatna ati chawek to a India mi puya unity in pum khatna in remna in laichin na tha aum to lova chuwangin Prime Minister Narendra Modi chuan Assam khopui Guwahati ya Unity Mall saknan Assam sarkar atan puidonani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Twitter ati hian aziaka Prime Minister Narendra Modi anga India ram pum in pum khatna tura na thok rim hi India zalen nuwa antam lo khop mai Assam khopuya Unity Mall atakin ading donani ti in Asia mifing le thiam tak tepo BJP anzom nu hi chuan ramhuai thunun ang main anmit adel tlat thinania kumsang ni sompali nuwa India ram hanchiat to zia hi kan soitam to a ma se soizo sen ani lova jing thol him hlot point engemozat han soi char tur hi in renwa lang kumsang ni sompariat October ni som thum pakhat khan Modi chuan Gujarata crore sang ni zakwa somriat pakwa senga sak Statue of Unity ahonga Unity hi cement lungle balu hmanga din theini se constitution tha angai lo turania BJP hian statue lian tak sain Unity siama tuma a hlo chama tuna North East buaina a omrenga wangin Unity Mall sakle antuma engwanga Unity hi belfo nge anni Hindu anga inpum khatna an mathlir ani theimayangem India ang chuan kan chezo to sia opposition member ten parliament inhi anti buairenga wangin BJP hwai tu tepo lulul an chwa reng thei big don lo Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi hovin Manipur chungchang BJP hwai tu ten an ngaihtuah ni in Indian Express chuan aziaka Parliament House Office chambara BJP hwai tu te chuan asangin meeting an nei nwalani Union Home Minister Amit Shah le BJP President JP Nadda anin hupota chumi hnuwa Prime Minister Office an kala darkar khatdon an thukhomani tlailama Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma le Amit Shah chu Parliament anin hulea political solution an ngaihtuah ni in an soi opposition member te chuan Prime Minister chu Parliament Manipur chungchang minute khat tal soi turin an phuta vointleng in Parliament an la thukhom thailo Rajya Sabha Chairman Vice President Jagdeep Dhankar chuan mi puiro rel na hun za om tak Temple of Democracy chu opposition ten anti borbangani atia MP Kapil Sibal chuan changin
chu temple zaoma chuan prime minister hi engma asoi ngam velova Manipur chungchanga zona ama chon ngam lowani ati democracy temple thu soi ngam lo prime minister omchun ani mayangem parliament pona khachuan adak zwa zwa kha kabui union thuchwa Manipur naga te an boita Sangai Express in tukina report danin July ni som ni pali ni min khan kabui te chuan thuchwa an siama Meitei le kukin do na kalmeka hian kabui khwa somli te chuan Manipur state in pumkhatna hum himtlat andu thu antarlang Kabui Union Manipur All Manipur Kabui Women's Organization All Manipur Kabui Students Union le Kabui Customary Council te chuan Manipur boina kalmek chungchang hi June ni som par atang khan kabui khosang sanga kalin wantlang in khom an kawa anin ron khom ani nimina an press statement hian kabui union Manipur chuan khosang sang somli te hian Manipur state in pumkhatna hum haltlat andu ti antar langani kabui union Manipur chuan phairama zeliang rong khwa a omlo thu an puanga naga mi puite chu kabui union Manipur thuchwa ti lorin poldang thuchwa zuilo turin ngenna an siam boka kabui union Manipur thutluk na chu thutop ani anti Manipur naga te hi tangkhul kabui le zeliang rong anni a zeliang rong kan ti te hi zemi liang mai le rong mai te anni zo na thak te le in lai chin na thanai ber chu zeliang rong te anni kan ti theyome Manipur naga te hi an boy ru ta viau ni in alang tangkhul le kabui te hian zofa te a in Meitei te an thlop zo ka anga chuti lain Nagaland naga te ne na in zom na nei thajok Manipur zeliang rong te hian tangkhul le kabui te hi an thlop chia lova ngai dan rang an nei me kani Meitei ku ki boina pia lama naga politics in lumlet dan hi a boy noi maya India sarkar nen in biang na an nei reng boka Naga National Political Group NNPG chuan thuigaleng muiwa hote tangkhul naga te alo khak to a tuna kabui naga ten kan thuber kan lalber anron tile boka Meitei te politics antwar ve talo ni te point alang naga helpol khrai tu obet ka mei tha ani zeliang rong United Front ZUF khrai tu pakhat obet ka mei regional tenki officer Makui Longdi region chu Tamenglong district Dailong Khwa NSCN-IM 10 Rubowin July ni som ni pali ni min khan anthat Zelengrong United Front le NSCN-IM kara ngaidan in anlo na aomti achianga Meitei te politics wangin naga te anthimhan nual don ni in alang Zelengrong Union Assam Manipur Nagaland Office Secretary Lungailin kamei chuan obet kamei thi na chungchanga ti hian asoya mimal le pol kara in riat thiam lo na te chu kan pi le pu te dan Zelengrong customary law angin in biak na hmanga soifel thei ani ati Zelengrong Union Assam Manipur Nagaland chu mala turin ain hongrenga NSCN-IM le Zelengrong United Front te chu tharum tho na bansana tun ang Manipur boina kara hian in tha na bansan turin angen Zelengrong Student Union Manipur le Zelengrong United Committee Manipur Valley Point naga te chunga in tha na andem thu le NSCN-IM 10 Zelengrong te ando dala wangin naga politics abuai pha don lo thu an soya kan ham chunga in rinton lo na bak engma athen don lo anti Zelengrong mi puiten rorel na pakhat hnuaya kan du na hi naga pumpui political issue a khoi buai lova Zelengrong Students Union Manipur chuan naga pol sang abik takin NSCN-IM te chu Zelengrong mi puidu dan hrethiam turin angen bok ti in anziak naga te hi in pum khat viaw angin kan lo ngai ve thina an lo in pum khat bik chia lo ti ariat pakhata chuan Meitei te politics wang ani thayanga Manipur naga omnate Nagaland lama abet lo nan Meitei te hian naga te political demand ti sukuk tumin tran anla ti asiata tuna chuan naga hamthen khat te hian Nagaland lama bet lo dan ngaihtuah in political demand sang an nei tran don po ani mai thei Meitei ten bum tumin unaw kan ni Nagaland na betangai hleinem kuki te kanum chua kanga indu tok ram 6 schedule hnuaya kan pedon cheu
Manipur sa thak tur hi kan dan photangai ti in an thle manga tangkhu le kabui te chuan Manipur state in pum khatna ti chiat kan phallo anti tange ya Naga National Political Group demand Naga omna zong ro rel na mun khat hnuaya da ti hi athuan of don ni in alang tin Naga lim angin mun khata omma se Manipur Naga Nagaland Naga identity an nei reng dona thunei na sang tak Nagaland Naga ten anchel tir du lo thei boka th muiwa le a ho te hian Manipur Naga te chunga lal taka om hi andu zo nge yang Naga te chungchang kan soifo na chan hi Manipur zo na thak te tan po inen fian na thatak ania India sarkarin UT le state min pek hi beisei na sang lem lo kan hulowang kan tilova BJP ril ru enin UT le state hi chithlum in pek chuan min pek mai arin omlo engthil po min pedon se arwang am blueprint kan siam apoimo article 3 hnuaya state or UT ani chuan chutiang chuan kan kalanga hetiang hian kan tiang ti te article 244 hnuaya autonomous council ani chuan chutiang chuan ti te kan lo in ma khwa angai hle in a hian sarkarin min pek atum huna soiho le kan ngai kan ti mai mayanga UPF le ke no du dan po adang thei July ni som ni pali ni min khan video viral telve mi pakhat anman bel ni in Manipur Police Control Room chuan a reporta an mi man ni na identity engma ponzar ani lo mainly thil thlenga wang khan ti hian an vain mi pasari an man to a July ni som pakua video viral atanga chiarin ni khata mi pakhat an man phak chawa mi sang khat borvel man nan chuan kum engzat tak ngayang mo ni tin mamo phuru good strain in khong sang athleng zeleng rong mi pui chunga lom thu birenan asoi atum khat nan Manipur Meitei mi pui te chuan railway kaltlangin bungrua ni tin mamo an lalut veta schedule type status an dila buainan siama train mangin eitur an laluta an lom ta em ani July ni som ni pali ni min thotan ni khan bungro phuru good strain pindan som pani chuan None district Manipur Khongsang railway station athlengani India ram luber Prime Minister Narendra Modi meu point rail avaliam flag off fowalom ti niom takin Biren Singh le ahoten good strain hi anlom huwa kani Guwahati atangin pathian ni khan train hi akal chuaka nimin chundar som panhi le achan ve khan Khongsang station hi athleng mana bungrua metik ton somruk aphur Good strain muana hian Naga MLA Pathum Relief and Disaster Management Minister Awangbo Neumai Transport Minister Kasim Vasumle Hill Areas Committee Chairman Dingang Lungang Meiten Biren Singh and Troy Oma Naga MLA te khosak zia hichu han social don la chuan andu thanna anisia kongdik anzo MT ero hunin ala hrilang chu tito mayang ui fing vak lo te hi saru an hu phot chuan an kaldu mai zela mi hing te po athleng tlor zwan ang chi hi alo om thei khopania kuki zomi marte kanzalen huna Meitei le anthisen zompui Manipur Naga te hi in ngei taka anom ho zel kan du saka voina anin unaw na hi hun lo lakal zel tura thainghil lo turin pol rang ten press statement rem changlaya soilan zau tumila athome Biren Singh chuan good strain in Manipur athlengta chu lom thu soin Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw Zileng rong mi puite chunga lom thu asoi Railway kong hon chungchang hi Amit Sa lo jin tuma Meitei mi puite ma atia mani a hloting ta phota hill area lama athutiam te ero hriat zuitur om lem lo Kangpokpi District National Highway number 2 dancha hian Imphal anghong boy lutuk to don lova Imphal mi puite keini aya an hiang nar jok don ai chuan hon mai po athato mai theni achan chu National Highway number 2 hi aping tak lo ni in alanga Manipur Police Control Room in nimina a report danin darkar som hi palichungin National Highway number 2 a hian bungro phurul lir thei za somriat pali aluta National Highway number 37 atangin lir thei zaruk somruk paruk aluti antar langa rail kong atlang taboka ahming maya National Highway number 2 lodan hi mingchiat na mai ni in alang thei don ta a kan mi te ta na harsat na ani thei bok
Mizoram Chief Minister Thusoi nimin July ni som ni pali thotan ni khan MNF Party Office namruna Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan Party workers temha thu soin Mizoram State Sarkar le MNF Party hian BJP thu Huai National Democratic Alliance NDA hi ahlau lova NDA lama tangma ila NDA policy le thiltum te hi kan lalut velo India rama political party te hi inthunzom na pahni kan na ya BJP NDA le Congress India ani MNF hi NDA lama a oma BJP thu angin a om kherlo BJP hlau turin min nga ya kan hlau lo Myanmar refugee te hotir turin thu min pea ma se Mizoram Sarkarin anol sak Mizoram Assembly House Myanmar ral tlante kan thon let don lo chuwa in ei tur le omna tur kan pejok don ti ka puanga mason na tho na konga BJP le MNF hi kan thok howa Mizole kan sa khothila chuan an thu soi jongjong hi ji sap kan ti velo Uniform Civil Code po party dang ayan na sain kan dawdala pathian le kan ramtan kan tiangin kan thiltum ne na in millo chu kan do zelani Purama chuan Greater Mizoram chungchang soin Manipur zofa ten Greater Mizoram an soirik hi kan thlopa kaini chuan chu demand ro hei hi demand ro kan ti arem lowa Manipura kan unaw ten India dan pui article 3 hnuaya andu andi langayani Manipur zofa ten rorel na ran an ngiat hi zofa te in pum khat le theina tura kongpoimo ani atibok chomdol na chungchang soin Mizoram Sarkar le mipuiten Manipur zofa te kan lo kuang kwa Mizoram mipuin kan ei ang kan in ang an ein an inve donani India Sarkar chu Manipur displaced people tan chomdol na tanpuina peturin kandila voin thlengin minla pelo India Sarkar chu tihian ka shila kumsang khat zakwa som sari pakhat khan East Pakistan tuna Bangladesh nita raltlan mi makte doi khatte chu India Sarkarin ain kolani lomni ti in India Sarkar na takin kanor pura machuan atibok Mizoram Sarkar hi ain to del lova ril ruchiat wang ni lovin sumhar sat na wangin du angin an che thailo ti kan riat sak apoimo khop mai tribal te bungrua le khalem hmanga chu saktumna a omem I pawin tu kina report danin kuki te in biak in le bungrodang te mi tu te moin gift deeds in hlan in pek na lekha hmanga nei tu chanchang an tum na chu peace committee wang khei chuan aphal lo ni in atar lang wang khei agom lei kai chairman RK Gokul Chandra chuan nimin khan press conference na in wang khei peace committee chuan wang khei assembly constituency huam chunga hetiang thil phal ani lo thu apuanga kuki ten an kalsan wang khei chunga an thil lei te chu tu kutama hlan arem lova gift deeds sell deeds te alem tam tak aom thaya wangin khap bur ani ati asoi zel danin biak in pakhat chu gift deeds in pek na lekha mangin rong mai baptist church chuan enkol atuma nam hrang ve hrang an ya wangin wang khei peace committee chuan aphal lowani in le bungrua chi hrang in pek na lekha gift deeds ala hleni in an soya chungmi te chuan flek te tarin manita anga cheibol an tumani wang khei assembly constituency a kuki te kalsan bungrua in le ramte boruak athat huna leile hral athai chawang ti in Gokul Chandra chuan asoi Thank you.